selam i sve vas ovdje, sve moje goste, prijatelje, saradnike. I da kažem sam to izuzetno sretan čovjek, meni odmah su zapinu na oči, vjerujte. Godina brzo prođe, kažu godina je tako velika, ali meni je ova godina kao 3 godine. I jedva čekam kad ću doći u svoju Podrinju, u svoju Bosnu i Hercegovinu. Ja sam već kupio kartu, iduću godinu ću da dođem. Znači, ja ne budu čekam. Kupio sam i prije 2 mjeseca, vjerujte. Mogu je biti bilo gdje, ali moja duša, moje srce, moja ljubav je ovdje gdje sam rođen. I svi mi kažu, otkud mi snaga, ja kažem, mi moramo imati snagu, mi se ne smijemo umoriti. Jer ja sam preživio genocid i uvijek kažem, jedan nišan je mogao biti moj nišan, Memorijalni centar Potočari, i mogao sam ja biti 8373. Hvala dragom Allahu, preživio sam najveću golgotu, otišao sam daleko, nešto ne volim svoju domovinu. Otišao sam da pomognem svoje djece kao i mnogih koji odlaze i dan danas tako 30 godina, ali nisam dozvolio da nikada Bosna i Hercegovina ode iz mene i vi koje volim, i vi za koje maltene živi, ja sam bivši prosvjetni radnik, kažem, i zato sa zadovoljstvom vani pomirim tu djecu, zagrlim tu djecu, vratim je to kad sam bio prosvjetni radnik u Potočarima 2 godine toku rata, 6 godina u Žirincama sam radio, znači ukupno 8 godina, sanjao sam dugo vremena učionicu praznu bez djece, znači to je ono što ja volim. I upravo vi ste ono što mi daje snagu i što mi daje za obavezu da radim. Nikada nisam se pripremio za jedan govor, gdje god, da li na televiziji, da li ovdje, nikad se ne pripremam. Nego samo otvorim svoju dušu da mi ona priča, ono što osjećam i što volim. Mi ćemo danas podijeliti ovdje 112 stipendija, ukupno oko 120.000 konvertnih maraka. Nakon toga idemo u Travnik, tu će biti djeca područja Srednje Bosne, Hercegovine, kanton Sarajevo i na kraju završavamo u Bosanskoj Dubici za naše stipendiste iz Krajine. Ukupno 272 djece, ukupno oko 300.000 konvertnih maraka. Da su mogućnosti koliko su moje želje, trebalo nam 3 ove sale, toliko ja želim da mi zajedno, znači ne ja, čitav moj tim, moji 18 saradnika koji su u Bosni i Hercegovini, 700 članova koji u Americi, 173 donatora stipendija, svi su mi jedan tim koji isto osjećamo, isto želimo i svi radimo na svoj način koliko možemo i koliko znamo. Ja kažem, ja ovo radim volonterski. Ja ustajem na poslu 3:15 ujutru. Mnogi mi se smiju, kaže, to je nevjerovatno. 3:15 sjedim na poslu ujutru. Dolazim s posla u 5 poslijepodne. Od tada do spavanja ja vodim humanitarni fond. Da vam pomoći, ne budem uz vas. I tako mi je 15 godina. Znači, radim 7 dana u sedmici, spavam 5 do 6 sati dnevno. Ja ne osjećam umor. Zato što imam snagu i kad se razočaram u nešto i kad mi bude teško, kad čovjek kloni duhom, znači u ovom poslu ima i dobri i loši strana, ima razočarenja, ima svega, ali kad vidiš svoje mlade, svoj uspjeh, svoju državu i kad vidiš sve sa čime naša država susreće, jel tako, mi nemamo pravo da se umorimo i da budemo umorni i da budemo razočarani. Moramo ići naprijed. Mi pomažemo na sve moguće načine, to vi znate. I ove godine, znači u Americi je kao i svugdje inflacija ima svoj danak i tamo su inflacija visoka i veoma je teško sad doći do donatora stipendija. 9 naših stipendista je ostalo bez donatora ove godine, ali niko nije ostao bez stipendije. Znači, ja kažem, uvijek ću naći načina da svako naše dijete ima stipendiju do kraja svog školovanja, dok ne dobije diplomu u ruke. Ako donator ne može za neku razlog izgubi posao, predstavlja bračni drug, drugi nema uslova stipendira. Tako mi je bilo sada, ja s mojim odborom nađem način u roku dan, 24 sata i riješimo problem. Dijete ima stipendiju i ne treba da brine. To je moja obaveza da mu nađem način kako. Vaše tražim samo da učite, da budete marljivi, pošteni, čestiti, uzorni građanovi države, da državu gradite bolju nego što vi gradi sada i koji su doveli ovu situaciju, da budete slijediti ovo što je rekao Elvir Efendija, šta god da radite pošteno, časno, dostojanstveno, u interesu svoje države i svog naroda, a ne u svom ličnom interesu. Ja dokle god budem mogao, ja ću raditi borce za vas. Mi ćemo ove godine podijeliti, kažem, 300.000 maraka, ali mi pored stipendija pomažemo na sve druge načine. Mi doniramo godišnje oko 700.000 maraka u državu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo do sada donirali 5,2 milijuna maraka u ovu državu. To nije otišlo preko nekih organizacija
pa krene Husi 1000 dobije, do sada donirali 5,2 milijuna maraka u državu. To nije otišlo preko neke organizacija, pa krene Husi 1000 dobije Husu 300. Ne. Sve jedna marka koja je poslata došla onome koji mi je namijenjena i marka u tom putu ne smije nedostajati. I mora se znati gdje. Zato je sve javno, transparentno i sve što je na lažima, ono propadne brzo. Ne može trajati. Bilo šta. A ono što je na iskrenom nijetu, na zdravim nogama, njemu je zagarantovan uspjeh. A mi postojimo 16 godina. Ovo je 16. godina našeg postojanja. I to je znak našeg iskrenog nijeta. Krenuli smo sa nulom. 0 članova, $0. Sve su bile nule. Sada 5,2 milijuna. Idemo dalje. Pokušavam svaki mogući način pomoći naše ljude. Evo upravo ovdje Haja televizija, koji srdačno selamim, koji su uz nas svi ovih 15 godina i koji su danas posjetili porodicu, jednu bratuncu i koji će nakon podjela stipendija upravo rozdati donaciju naših fonda u selu Sjedače, gdje ćemo mi donati ovce gore našem čovjeku, gdje kupimo ovce od našeg čovjeka, damo mu novac i podržimo njegov rad, a onda te iste ovce jednom drugom našem čovjeku razvija stočni fond. Mi smo podržali 2 porodice. To ćemo danas uraditi. To radimo konkretno svaki dan i pokušavamo da ljude podržimo koji hoće da rade, da od svog rada žive, da budu čestiti, pošteni, a ne da čekaju milostinju od nekoga da mu neko da. A vi ste oni koji učite i kojima treba podrška. Nije samo učenje ono što mi gledamo i odgovornost, je tako? Mi često u tom grupama pišemo obavještenje i to, ja pokušam biti svima mama na usluzi. Ali vi znate da ja često vozim, na poslu sam ili spavam. Drugo, oko 2000 ljudi ima s kojima ja komuniciram non stop. Zamislite koliko je to poruka. Pokušavam svima vam biti u usluzi, da svima odgovorim i da vam pokažem svoje poštovanje i ljubav i pažnju koju imam prema vama. Odrastali tražim samo da učite, da slušate svoje roditelje i da budete bolji nego što smo mi bili. Mi ćemo, nakon potpisivanja naših ugovora, kao što smo rekli u našoj Vibe grupi, posjetiti memorijalni centar Potočari. Jer smatram, kada krenemo u Emaus na ručak i druženje, da je ono najmanje što možemo raditi je svratiti tu, provesti 15 minuta, proučiti Fatihu prema našim šehidima i onda nakon toga ići u Potočari i Emaus da ručamo, da se družimo i da još jednom pokažemo koliko se cijenimo, koliko smo složni i koliko svi zajedno možemo uraditi. A možemo mnogo više nego što to možemo zamisliti. Ja vas sve srdačno selamim i znajte, dok ima u meni snage i volje, bit ću uz vas 24 sata dnevno, jer vas volim, jer cijenim i mogu ja biti bilo gdje, ali ovdje moja duša nesretna i nezadovoljna. Hvala vam za sve.